kan Ramah Tunge thu ber ziak tu Reverend Dr. Zaichhawna Hlawndo chiar tu lalro pui ram le nam tin te hian mi pui te min enkul tu shuai tu le ho tu kan nei pathian in mishing a siam dan chau po ni lovin ran nung cha ramsa le ransa tuifin riat le leya cheng te po hian ho tu le shuai tu mumal tak an nei vek ni in alang shuai tu emo ho tu omlo chuan mishing po hi kan nom theilo tun kar atang chuan zoram thar koloma kan ram abikin mizoram siam chatna reformation tur lam kan thlor bing chanang chu siam chatna reformation chu kongli pakhatna wantlang nun siam chatna social reformation panina eile barzan na siam chatna economic reformation pathumna sa khuana siam chatna religious reformation le palina rorel na siam chatna political reformation te mangin kan ziak don ani zofa te hian kan omzel dan tur malam hun thira beng sika kanin ngai to har angai tak mewani achunga kan soi thupui pali manga siam chatna reformation na thok tur chuan heti tak maya kan wantlang nun nam nun eile barzan na sa khwana le ramro rel na mumal lo na le chiat na chana hian tunge mo phurtu berniang ti hi ngai to achola tun din hun chalo taka kan lo din na chan te hi chui chua siam chat ngai le siam thar ngai te kan siam thuai lo chuan pheng phele pakhuwa kan tlai zo mayang ti po alo om kan ram siam chatna na thok tur hian abul tum tu le thu beremo mo phur tu le shwai tu tur chu tunge niang ti in zot ta ila a chan na chu sarkar government chel tu te hi kan ti thei o me adik na chen po omang a chan chu sarkar chu thu dei de sang ber chang tu te an ni wangani amai ro chu kan ram sarkar kan local pui to le kalpui me dan han en hian sarkar hian kan wantlang nun society le sa khwana religion a hian an in nam noi lutuk lova an mo phurna po an ngai vak lo ni in alang kashat lem wang chu ni mai thaya kashat china kan ram ro rel na sang ber assembly house a hian hetiang lam thupui hi kan la sei ngai me ulo kan politician te po hian helam hoizong hian an ngai to na po an seng vak lo ni in alang hetiang ani awang hian ram mi puite nun in kai shwaina dan mu malpo kan nei lutuk lo mi puite chu ko shan pol shang le pol ngo shang te shwaina hnuaya kan omani ber mai kan article thupui kan Ramah Tunge thu ber ti hi soiliam mai emo sir hnol mai chi ani lo ram ro rel na mu mal lo le shwai tu chalo chuan nam ram le ko shan thlingin a hong vek chin ani tuna hian tu thu hnuaya nge kan omber tunge kan Ramah hian thu ber sarkar nge kaushan nge thu zok ngo yma yla mzp mhep mup le adangte ti hi ani Israel pathian nam thlan te kha annun pum pui kha pakhatin akal ti turani anwan tlang nun sa khwana le politics kha soishan theipo ani meu lo tuna ka hmu dan chuan mizoram a hian sarkar kaushan le nam nun hi akal rual thalo mai po ni lovin ai undo ton ti in soila kan soi swal tam lutuk lawang ro rel na politics sa khwana religion le nam nun society hi ai undo ton ti mai turani kan sa khwana chuan pipu te namzia adovin akala kan namzia culture chu pathian thu lo ria washat na hi kan chanlen puye moti mai turani kan politics le christian na phei chu a in person thui hle aniang milim ho chuan puzai chon pathian mi inisia politics a ti hian in nam hnoi to su min ti chin kan nam dan customary law le sa khwana dan religious law te po akal shanga nam dana in nei fel vek to hnu man hlan vek to hnu wa biak ina in nei hirem lo na omem a om chuan in soi turani ti in kanin zot le chin mani se mo shana tiang mai kan ni zauta politics awangin zofa te kanin dova sa khwana awangin mel ma enin kanin en mek chu ani hi hetianga kan kalzel chuan kan ram le nam hi ral mai don ani kan Ramah Tunge lal le thu ber se idu ti in min zot sela ka chana chu lal ber lal iswa krista chau ti hi ani ama puro kungan kan ram kan nam min shwayan nang chau kan thlanga che
chung lam le pon lam hmel ma in do na thleng ma se ne zel turin min puila ro min rial sakang che ti hla alo don nang khan kan nun pum pui rual rem taka akal hun tur chu beiseina in kan thlir me kani kan rama thu ber le lal ber tur lal Isua Krista chau thlang turin in puah cha zelang o